Inače, običaj je da se nakon jela, posebno nakon zajedničkog iftara, prouči dova. Dova je molitva i ono što će Husein Efendija, glavni imam Međusesanski most, moliti Boga u prijevodu na naš jezik bi bilo da se zahvalimo i da tražimo blagoslov Božji u ovom našem zajedničkom okupljanju. Amin. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قال الله تعالى في القرآن الكريم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين ورحمة الله وبركاته على صاحب هذا الطعام والآخرين. اللهم اجعل نعمتنا كان دولتنا قائما على أولادنا عالما ولا تسلط علينا ظالما. اللهم زد ولا تنقص بحرمة الفاتحة. On dragog Boga da nagradi naše večerašnje domaćine, dakle one koji su bili u prilici da nam prirede ovaj lijepi iftar, sve donatore, dakle kao krovnu organizaciju Centra za izgradnju mira u Sanskom mostu. Naravno, posebno želim svi vas poselamiti, pozdraviti, a posebno svoje kolege ovdje, Alena i Ivicu i njihove, naravno, goste koji su ovdje došli da s nama podijele zajednički ove trenutke ovog iftara, dakle jednog lijepog druženja i zajedničke dove i molbe dragom Bogu da nam učini ovaj život u ovoj našoj domovini svima boljim, ljepšim i korisnijim i da ako Bog da imamo dakle koristi svi od toga kako bi nas ostalo što više u ovoj našoj zemlji, da je gradimo i da zajedno u slozi ljepoti i razumijevanju živimo. Hvala vam.